إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ಅದ ಈಮಾನ್ ಕಮುಗೆ ರುಕುಂತವುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಹತರುವಣ ರುಕನಕಿ ಏಯಿ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲುನ್ನ ಈಮಾಮು te rasul bekalunna imamu rasul bekalunna ki ei Allah subhanahu wa ta'ala ilahuge risalatu insaniyata for koddinu mattaka khiyar kurabafwa ilahuge alutakun kure aluntake adi rasul bekalun fonumuge maksade ki ei insaniyatuge diriulumuge hagigi maksadu handan koddinu maeku Allah subhanahu wa ta'ala ekkawantakon ilahan alukon kurma goalevu rasul bekalunge adadu warak ginawegenve adi kirti qur'anuga egen bay rasul bekalunge wahakatan Allah subhanahu wa ta'ala wani dhikru kurabba fadi Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba wani wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk timang ilahu kalek fana e rasul bekalunge wahakata bayan koddi fawa bekalunna adi timang ilahu ebege wahaka bayan nukoddiwa rasul bekalunve enkamu mige engienda hagigati ki Allah subhanahu wa ta'ala ge rasul bekalunge adadu hagigi adadu algon menna kirti qur'anun wata nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu egota sida bayan wegen aswa nekka namis e huriha bekalunge wahakata kay ade Allah subhanahu wa ta'ala wani bay rasul bekalunge wahaka bayan koddeva kan adi bay rasul bekalunge wahakata bayan nukurwa waka migen enginde adi rasul bekalunna nabi bekalunge wahaka dhikru kuregen anna hinduga algon menge terega waragina fara ofedigen dane suwal kannenge ei nabi bekalunna rasul bekalunge tafate kinwata farqi ki kobato adi ilmene bayan kurba gotuga rasul bekalunne ki ei Allah subhanahu wa ta'ala e bekalaka a shariyate bawalum fahu e shariyate tabligh koddinu manota e shariyate for koddinuma amur karwafa bekalum adi nabi bekalunne ki ei Allah subhanahu wa ta'ala e nabi bekalege kurin fonuvevi rasul bekalege shariye e nabi bekalaka wahi wumma fahuga e risalatu mistakunna for koddinuma amur karwafa bekalum ade ehinkamu rasul bekalunna nabi bekalunge tafate ki ei nabi bekalunna bawa levigin wa shariyete ki ei e nabi bekalege kuriga a rasul bekalege shariye kamuga vegendani adi de bekalunne kisna nabi bekalunna rasul bekalun de bekalunne kis ei Allah subhanahu wa ta'ala ge risalatu insaniyata for koddinu mattaka ilahu khiyar korwa insanunge tereng wa bay ade rasul bekalunge wahaka kirti qur'anuga bayan korwa vairuga rasul bekalun e bekalunge darajaga tafatuwegenve nota e bekalunge makkamuga tafatuwegenve adi e bekalunge teren rasul bekalun kure emme mave mativeregenva bekaleki ei mi ummatuge nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ehni hen huriha rasul bekalunne kiwes adi nabi bekalunne kiwes e bekalunge gawmuge mihunna khasawegen wadaganno bekalekamuge wegen gosoni names rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki ei muli ummetaka aamwegen wa bekalek gotuga fonuwa fani nota wakki gawmaka khasanu korwa muli ummatan aamwegen wa bekalek gotuga fonuwa fani ehen kamun Allah subhanahu wa ta'ala kirti qur'anuga wahi korwa fani qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a kalek faanu vidalwashe e mistakunne timan kalek faane ki emmeha mistakunge macca fonuwegen wa rasuleke hadis Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira hama kashawarum vestiman ilahu kalek faanu nufonume emmeha mistakunge macca heokamuge habar devva adi nubakantatakun nahi kurabwa bekalege gotuga menui hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadis bas fulega asfani la yasma'u bi ahadun min hadhihi al ummati yahudiyyun ولا نصراني
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفني تيمن كليك فانوغي واهك أميهك همي فورم فوغا يهودي كمغا ويس نوتا نصراني كمغا ويس تيمن كليك فانو چكاگن فنوبونو اچنگ إيمان نوه أميهك مرويچ كمغا ونينما أميهك ويگن داهوشي نرك وانتوريگي گوتوگي هنكم ميگه هنگين دا حقيقتكي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وڑاگن مفهوغا اهن هريها شريعتك وني منسوخ وگن گوسفكا فهوغا مي امتك هريها من امرو وگن وني رسول الله صلى الله عليه وسلم كيمنگتونكا ادي رسول بيكلونگه شريعت تفات وگن ويكم گويس هريها بيكلونگه وس دعوتكي اي دعوتكي اي الله سبحانه وتعالى اكونتكم إلها ابس فراته شريك نكرمه غوالب هذا الله سبحانه وتعالى وني رسول بيكنو اكي درجتك لفاف الله سبحانه وتعالى كيرت قروان وهي كروا مني تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض رسول بيكنو تيمن اله اي ترين باي بيكلون انبا بيكلون مچ خيار كروا نوتا ما كان دفيم اگوتون رسول بيكلون كوره emme mativere wegen wa rasul bekalunne ki ei ulul azm ade mi bekalunge terege himenegen wa rasul bekalun bekalunne ki ei nuh alayhi salam ibrahim alayhi salam musa alayhi salam isa alayhi salam adi muhammad sallallahu alayhi wasallam mi huriha rasul bekalun ge dawwate ki hama dawwate ki ei allah subhanahu wa taala ikkonta kurma ekuga ادي إله بسفراته شريك نكرمه غوالبو رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حدیث بس پڑے گا آسفونی الانبیاء اخوة لعلات نبی بیکلم ونی اخون تکے گے گتو گئے امہاتهم شتا ودینهم واحد بیکلم گے مائن تفات وگن بیکم گے چکی درفس فر کولکولم آس ویکم گے وینمس ہریہا بیکلم گے دین کی دينك أي إسلام دين هذا إسلام دينك معنى كي أي الله سبحانه وتعالى كي منغتون الله سبحانه وتعالى إنسانك هريها كمن حوال كرمائك الله سبحانه وتعالى أمر فلتك كي منغتون أي دوتاگن هريها رسول بيكلون بس فلو فيگن دي أدي رسول بيكلون كوري فرتما رسول بيكلكي أي نوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن بيان كروا فدن فرتما فنوبونو رسول بيكل گتو وگن گسوني نوح عليه السلام ادي رسول بيكل نكي الله سبحانه وتعالى انسان كوره خيار كوره بيكم غويهندو بيكل نكي اي الله سبحانه وتعالى خيار كوره ماتيري خلقوگه ماتيري ورا ويري كمگه ماتيري وگن دين ويري كمگه ويري بيكل انكم بيكل نكي اي انسانونگه تيرين ما وگن بيكل اهم وگن کیرت قرآنوگه اکی آیتگن الگون من نظر هنگالاف کمگه ونینما اسفنگن دانه بیکلونگه متویر کما دی بیکلونگه خلوگا مدوگ الله سبحانه وتعالى ثناگه بس وحی کرو واتا ادی رسول بیکلونه کی ای خلق تکون کوره امها مخلوق تکون emme heoedigen wa adi emme rahum bodoegen wa bekalum adi Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawa wa gotuga musibat jehumuga nuwata eki kantatta dirilomuga kurimatiumuga emme boda Allah subhanahu wa ta'ala ebayku imtihan kurawa bayki ei nabi bekalum ehni ebekalunge dawwatuga tibmattaka ebekalunge dawwatagin sabitu tibmattaka ebekalunna ketterikan intiha daraje beenum wegen goswa kamattaka Allah subhanahu wa ta'ala ebekalun warabbodan imtihan kurawahve adi bayr nabi bekalun gatul kurewegen goswe adi Allah subhanahu wa ta'ala kirti qur'anuga bani israil baqaga mihunge wahaka dhikru kurevi bayin ayatawga wahi kurawa fe ba mihunne ki ei nabi bekalun gatul kuri bayge gotuga adi eba mihunge tereng فاسق فاجر وگن في بيكم يهون نبي بيكلون قتل كوري كم غاوي ادي رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حدیث بس پڑھے اسوني اكلك فانا سوال كورفني من اشد الناس بلاء ادي سوال كورفني
balaaweri kan jehumuga nuota musibat jehumuga emme warugade musibat jihigen da bayki ko batoy ehinduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korwani al anbiya thumma al amsal fal amsal ade emme boda musibat jehigen da bayki ei nabi bekalunne den efoga dengan bekalunne nuota iman kamuge darajaga dengan bekalunne ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu alaihi wasallam fonum fahuga ehen huriha risalat take ehen huriha rasul bekaluna bawale wegen vi shariat take mansukh wegen gos rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabawun ei komme mihege macha wajib wegen wa kame gotuga wegen gosone kurimes bayan vedi hadith ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fa fadain yahudi ekam gavies nasrani ekam gavies rasulullah sallallahu alaihi wasallam fonum mafo ekalek faanuge habaru dibma ekuga den emihe ka wajib wegen ve rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabawu ade allah subhanahu wa ta'ala ge rasul bekalun kure rasul bekale kam gawa isa alaihi salam allah subhanahu wa ta'ala udan ufullawa adi fa zamanuga isa alaihi salam duniyege bima fonu wegen dahiduga ekalek faanu wegen dani rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu alaihi wasallam ge shariata kiyamanganna ekalek faanu ge shariatuge matiga hunnawa bekalege gotuga efes halega isa alayhi salam duniya wadaganama fahuga ekalek faanuge macca allah subhanahu wa taala ekalek faanu furatam bima fonuvumuga e baawale vi shariatuge macca kannun ekalek faanu hukum korabani namois ekalek faanu vegendani muhammad sallallahu alaihi wasallam tabawegen wa ekalek faanuge shariatuge matiga amal korwa bekalek gotuga ehinkamun ade rasul bekalek kamuga vias ebekalek avves nabiya sallallahu alaihi wasallam ekalek faanuge risalatagen fonuma fahuga wajibagen dani rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabawma ehem wegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas fulega aswe hiduruge faanu duniyege hurinoma ekalek faanakavves tanwas wegen noe timan kalek faanuge risalata furagastinota timan kalek faanuge risalatun nikumegen diumaka ekalek faanavves onnane gotiki ei timan kalek faanuge risalata tabawme ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki emme fahuge nabiyya adi rasula ekalek faanu fahuga ifes nabiyyin adi rasule fonu menwe adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki rasul bekalun kure emme ma be mativeren wa rasula enkamun ekalek faanu fonu ma fahuga emme ha mistakunna wajibegen wani ekalek faanu gennevi risalata ekalek faanu ge macca bawale bunu risalata tabawun enun gotakan amal kurami heki ei narakawantaveringe tereng vegendane mihege gotuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan korawani enkamun algon men rasul bekalunna meduga onnanche agidayaki rasul bekaluneki allah subhanahu wa taala khiyar kurawa fonuwafwa makhluqun takekkam adi ebekalunge huriha bekalunge dineki eddinekkan ei dineki islam dinkan ebekalung shariatuga tafatugen vi kamuga vies ebekalunge din wegen goswoni eddinege gotokan adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiwa ehin huriha bekalung fonu wegen di ebekalege gaumuge mihunge macha khasa wegen wa gotekan adi efahuga nabiya sallallahu alaihi wasallam fonu wegen di emme ha mistapun am wegen wa nabiyege gotokan adi efahuga nabiya sallallahu alaihi wasallam wadagen no fahuga ehin huriha rasul bekalunge shariata mansukh wegen gosfawaka subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik